Keblai Pibaro, Shagatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat berkongsan mentah ke sengi Shillong. Penyiap biaj Samla kit kupan nong siet ya ke pertai Las Vegas, USA. Hun kinong de madan lain kra ban kenria Shabarik Point. Ujor FIR ke kong pikir kongwir ha ke jing pendik ban rep jaka lejong. Bat dawa pan mak ke kongres na upa miwakir lingdok bakma. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak. Usam lakit kupon nong sit na kasyong kinchi, ubelarung ha kajingya kun grand finale ha ka World Championships of Performing Arts WCOPA kablalong ha Las Vegas Resort and Casino USA na duka katlay ha duka atway tarik Naitung ula penyak biat ya kaperthay barok kaway di gisur jingway bathyang jong-o. Ya kajingya cup final kablalong ha ka atway tarik laya kun di kinong ruay kinong shot ba kinong tem na nyopaw tali kiri kaperthay. Ya kajingya kop balapulong ke WCOPA letip rukum ke Olympic of Performing Arts. Walau Samla kit kupan nong sit shim lapoi sya katong jingjop ban nong champion, Henry ke WCOPA kan penkup buram yu de ki medal ya kajingjop jong ha kajingya kun ban sya jet na ke preliminary semi-final bat ban poi sya ke grand finale. Kini ke buram bu New Samla ule yo kalara ikan nam ke buram jengkeri India bat kamtam iki Samla bat kipat ba ke Jylla Meghalaya berok kawai. Ha ke grand finale ya ke champion lara da ke kenhun kinong shot power drill na ke liang ki kena rib lani junior grand champion performer of the world. Kat ba ya ke senior grand champion performer of the world lara da ke nongwai Kristen Saldivar na Philippines. Ke donbosco Media Network Youth Center Lam Kra, kepada lam lenti yo kit kupar ban poi syekini ke kenjang bahajurong tam ke perthai, rengkat ki bahai ngasem, bat ki lok ki jor jong uni Samla, ki ai ke jing khublai ngau kemen bekerpang, ya kini ke nam ke buram jong uni Samla. On to our 2026 Senior Grand Champion Vocalist of the World. From the Philippines, Meghalaya, Kinong di jingde madan ki bejusyong halait kra, hakilinti yat kejat. Kila penpau ke jing bamhun ya ke jingle ke sorkar Jylla ban penkenria yaki na lain kra syakawai pat ke jaka. Kata ha pelau jong ke Brightwell Bungalow kebetulan ha Barik Point ha ke arpoi terik Naitung arhajar arpun riu. Ha ke jingle jongki ban jirip ya ke jaka ba ke sorkar ketemu ban kenria ki penpau ke jing ngaudiau ya ke jingle ke sorkar. Habaya keren bat katu kat ningut kinong di madan kila ong. Kejingle ke sorkar kalong ke bamyahap setia, kalong ke be yaki ban wandi nadu lain kra syadu Barik Point. Kila keno ru ya kejingpa ke sorkar ban shim ya ke certificate of vending kalong ke beshipen bor. Kat bah kejing perkat jengki, lakmi lenti ya ke jaka ke balabiang, Henry minta pat kalong de kongpong. Kila ong. Kumta kila kerpat ke sorkar ban penbet themai halor keni ke kam da ke jaka halait kra kumbalale ye kinong di madan ha kendai la. Ban keren mentah keni kepol pangakwa ban penpau ya ke sorkar ba yangi ki badi cingdi halait mukra
Pat alai mukra te kila penbor ke sarkar ngi baki ong bade mon shim ya kisi ubi tengi lalik shim ya kisi ubi bangi la perkhat baki ai kata ke sarkar ka caka ka babiang ngi ka bade hapo ka min la mukra hak cak ide la mukra teman dala dia shim ya kata kasi ubi da kacing penbor kata ngi shim ndira bangi shim da kata kamon ba mon jongi kisup di da kacing penbor jong ke sarkar ngi shim ya kisi ubi ndala shim ya kisi ubi ngi ong thai ka caka kala ai ka babiang ndala on pek ngi ka caka balak tho untuk si ubi baka di banyak sabraj well baca dahan kiti ndalawan pe yang taka caka sabraj well kalau long kum ka caka ka baset ekimerat ndi da ka caka ka bandang melong sandukan lalong kum ki caka ban set ekimerat dapat kita ka komisna dukan kami thu shano badi ka khmat shano badi ka dien kalau long mekum ka siam sneng baik ban ai jengba mi sneng ndi da ban ong ban shong dukan mangi kinong di dukan tak saisian ko am pesno sarkar ba ngimman ne kini kecaka nei bangin nom pedang ne kecaka nei tengi kerpat sa sarkar bangin ya trelang saisian bakin pet yang ya kecaka baka badi he hapo ka iria coklat mukra kumba ya ka pibi ngapen pau nei baka pibi kadi gi basong untuk surak pibi ki ai hapo ka cek iria pibi ya ka pibi kumcu ya ka sibil ki basong sibil ki ai ka iria sibil tengi ro kenya kalat mukra balai ya kini kalat mukra ki kenyan ben hadu kenai kila ben batai kin nak ain kada yangi bangi long kumno kini bakai ka ain kin pising ke sarkar yangi baki wan brat kini kacaka ka ba long cloud daki diang daki sit daki mem ibiang kacaka min shong snis kendong ngim priang kini kacaka sesien ni kwa ba kerpat ke sarkar te bakan ya trelang dan sesien bakan pej jangan wadi kacaka sesien ka badi ya ide lain mukra kita katai ke sing kerpat ya ke sarkar dak shim ya kisubira yo ka ong ka sarkar blai pila shim ki ibi pila muncul tam lishang itu kacaka kam ong rengi dunong kom bakan wan brat jingi sene sapo brat wal kirwan brat jingi sedhan kiti ngit mot bai bakal ai shi caka bai ki basong halat mukra kala ban ai ka ira la mukra na takada mi shim ki ibi da ka cimpung bol dan mentah pada on pet kumnai kami biang da kacaka bangin shong nei te sai sin ni kerpat ya sarkar bakal ban pen you know ikene kacaka nai pen snow kai ikene kacaka dai pulut put nay kena kacaka kami seksian one day chur nay one day do nay one tia nay ka isab iya man kena kacaka ro ya bahaba seksian sarkar bahaba kenya na kena kacing pulut pot mi sakawe na kacaka ka bai dia haka iria lai mukra ini ki basong bukan halai mukra da kacing kerpat red seksian ya sarkar bahaba pen kenya kan sal nay kanai sulut pot kai ka pisan nay ben pulut kai ya ka pisan nay bahaba mi da kacaka ka babiang haka kacaka iria lai mukra bai tang kata kacing kerpat ya ka sarkar nangi ki basong madan polai mukra Kong pikir Kongwir kabasang basa Khatsan Mer Nong Thamai Riboy District kala ai da ka 1000 FIR halor ka jingwan pendik ki brew ya karep karyang jongka bakala thung latep hala ka jong ka jaka kabadan hagashnong Jalithem Riboy ka kong pikir kala thiet ikini ka jaka ka bhe saw akartam na Reverend H Even Marbanyang house name arhajar nyo pikir Kongwir nasyong nasa nakasame ng tumay Riboy District te naay kulay yati ipay pa bago te ngawan man yatu batbantwa jadi jing kapangasyan nakabanta kajaka kabayatay kapangatit hangtay ha hima ng klaus imsip tenga ko akin ban yatu pentip siya ba pin snowlem na banta nga ba ngalathit ya tani ka jaka nadu kisnem arhajar nyo te ngalasdang ban herrep ban ngalayalam ya kinong tray belas ni hidonga kumba arko ngut ay Henry te kikaro kiwan ya kapan penibor yang kiong mga mangi masyong magsa ne ni arat nga tray Henry keting sisya nganyathu yapi nongkong kana kajaka ngathit na I yormai jad sim te batay pet batay kmi bat basimti te day Reverend Eben Marbanyang te ngakerpa yapi
Kipajba bapin yarak lem nagabanta jonga namar hakapor banga herret tengamat kicinge kiba ngakot ngawer yaki bapin ya sngap lem bapin ya snukya lem nagabanta kana kicinge kajonga te nadu bangathit kana kajaka hadu kan menta bisni ngampat yo kan herret namar ba kini kicaro iwannya kapan tombol, iwannya kapan kelun, dakabor pasinong, nakatay kay jaka, nakatay kay ire kadonga. Kumba laipau kilometer nakatay kay jaka sa kadonga, kaditungay kay jaka. Henry ngaladat hit hok, ngalak biang kikot kisla, biang nutong siya dong, bat ngalayat haka kes Henry kakis ngaladat job hop ya kakis kejonga nalo nakta ngala yo kabor bangan hiar bangan tray ngalaya lambiang ya kita kinong tray bangan tray ban pendon kamno Henry hada takapor ngasya kambor biang te Ha kajing sapriang kajing tho uba miwakir lingdo pakma President ke BJP Meghalaya State Youth Wing kaba ulakin tu ban siat bet yaki beriu ki bayaki persya ekrukom trekam ke sorkar BJP hanong ba Delhi. Nakaliang ke Meghalaya Pradesh Youth Congress kala penram jur halor kini kajing kren. Habakren cikilat pathai Khubor haka arpoi terik Naitung arhajar arpun riu usamla Jonathan's aim Vice President Youth Congress ula ongkum unong yalam ke parti kebadan Khubor haka jakaban yarap iki Samla upen mi penban kum gitu ki kintin ki bamla ban pediang. Ula dawana ke BJP ban juba bat pensyai halor kini kejing tho. Lada kamle kata kepen i baka BJP kepen slur pan penyap beri bat u Presiden BJP Youth Wing ude ban pan mardor nagi pat ba kari. Mentaki gedon ketu kacing ya protes mentaki paper leaks kebagi kongres nila protes kini kibenai ki baladam rekai ke bangiyo taba penkendit ini ikut Samla bong tho ko social media tunggu wong ba ya kini se ki ba protes kini pensiat hi uang ba tear gas is not enough, shoot them. So kani pen i ba kalong kai ke mensim kumba om mensiu rudum agacuk ki bompat kuma kani gacuk tungi gacuk cinsyai gacuk demokrasi kani statement bau tho hapo ke social media kalau ra kata sibun iki kun Samla kaba mau kum presiden chong ke youth wing Meghalaya ladai mau uban yarap lem ban yasai lem kudai mau kum presiden juga BJP ubadon hakabon po Delhi ban yarap lem nam ta kun Samla ke chungi barokoi aslak tungari India bat khamtam hanika state Meghalaya chungi dai mau penmi kum kani ke statement tingi ba ke cinglong cingman ke mindset cuki hilong thek hi kum gitu se ki anbhat ke ni ki BJP ba da don gunu bom sutit le daka penting pensmi dari kum bagi om kat kum ka constitution right ke chungi kat kum ka article 19 ila protes hak demokrasi ni don ni kata ka hok bat om da ka ba penting pensmi om da ka ba berngem berset om da ka ba berngem da ban susiat ban supeniak regadon ka debate kadon ka dialogue ban question government dangi kim ki kun Samla nim don ni kata ka right dangi isu snapchar gajah ni ka paper leak ka bamen kani kala kata daki tholak ut ikna Samla dangi isu snapchar be dangi don kata ka interest hak politics dangi question ni kita ki badon habor menu ban question ni kata rekum kani ke cingkran kolong ke bapen snungsi ke bakta mat yong sikit dai re nagaleng twi ke youth congress yang scam hi ha kata ko bong inclusive development yang baru bangidon kata ka bomnyok Shillong ino bangi sngap ko sur chumpai ba tebat sako wiru ba ka BJP kandai be a cuba halor kani statement ke bawni presiden juga youth wing ulakran
Kacing sengapcar juga, lada ki sengapcar, kemudian ki penselur kan kum kani kacing berngam berset juga. Kapan selur kan penyak beriu. Dah kani kacing demokrasi juga, kam dai belong kumta. Teh kani Khubor nak kalian juga ni di man, bah presiden juga youth congress, ulat ho ek tu juga ni di man kum vice president juga youth congress ni di man, bah presiden juga BHP youth wing. Udai ban pamar pelor kini buat udai bedong accountability buat udai bedong ketika responsibility hau. Te kini Khubor ye don lang ki member juga youth congress. Kaseng National People's Party kalapan pau ya kejingkermen na UMP bertemai ke Raja Sabha James P.K. Sangma ban pendon kam hok ya kebenta bala IT hau ban ra bat ya sa ya kimat bekongsan jong ke Meghalaya ha Parliament. Habakren bikilat pathai Khubor ha ka arpoi terik menailur. Working President ke NPP Marcus and Marak uloong ke parti ke ngit scam. Bau James Sangma ubalashim smai kumudkot ke Raja Sabha ha ke Senginingkong udon ke jingtip ke babenya syapang ke Jylla bat ula ban pensngau syai ya ke jingdon kam bagi pa ha Parliament. Marcus Marak uloong ru ke jingnang jong James Sangma ban keren bahag ke ketin Hindi bat English kanirap shibun ha ke jingya saat ikimat ke bedeb ke Jylla ha ki kenjang bahajerong jong kari. Ula kedau ke Meghalaya kadang don bun kimat ki bedon kam ban ra sya Parliament. Na pedeng kimat ki bakam kerki kilong ke jing pentre kam ye ke N-line permit ILP nang ta ke jing penrung ye ke ketin khasi bat garu ha ke kernet papra bat bun kiwe de. Yes, Mr. James Pangsangke Sangma has taken oath yesterday in upper house of our parliament. We are expecting positively from him because he is having a very good knowledge of our state and can express very well in the parliament because he don't have any language issues. He can speak Hindi very fluently. He can speak English also. We have lots of issues in our states that needs to be addressed or that needs to be voiced in the parliament. The burning issues are, for instance, implementation of ILP and then Khasigaru language, and so on and so forth. So many burning issues are there to be taken up in the parliament. Bat dahi tu Khubor ngilapoi syakabakut tak hadut pengindai syambiang kublai shibot.